Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalalong ka jing sarong yagashnong nong thamai umsning barkakur nong shli hadian baka samla Victoria nong shli kalalong ka theya khun kti bat khore tak maksar ha fourth National Arm Wrestling bat para Arm Wrestling Championship ha Rashtriya Raksha University Hasor Gandhinagar Gujarat Balapandong daga People's Arm Wrestling Federation of India Hagjiwan pai jong ka samla ringkat bat ka kinhuan shala ka jilla lapdiang buram yaka daki bor sanshar shnong bat ki rang bakur hanong thamai balapandong ru yaka jinlang balingkot layo ek jingkran urang ba shnong nong thamai uba nong shli weni ki rang bakur nong shli uba dr nong shli bat la it ru daki song sentio bat jing ai ngobha kajing job ka samla Victoria ka long ha janmi jong ka life hoi trik jemang arjar arpun rio hagba kala la ban pinliam mi ka thei khun kti na Kerala ka fidha kabade ka pro arm wrestler national COC hagajia khun final Dali, umtay pada sempor di rumah, sempor. Oke, sempor dulu itu. Menteri yang Claudi yang menunggu te inikai yang akor burung ilapen yang bermesim te mai kumle yang ki bahi bahasa Jawa email pa ba di hand Jawa eli iba berkat di bangga but mai kumle ru ya pi bara ofila platform yang te mai kumle ru ya ki mama rok kita lah iba terdekat bagi kami Amras Association ngai kubleru yang pikikur kisnong mai bafila platform bentuk buram jala bat kajitu jong i nama Margaret tahu ik kebanok kusonga kalau ba ngan represent yang ka World Championship but ngai sekarang ba dengan jenis ni jom pelayan yang cipta yang kata kawan am Muslim. Kemudian buat kita itu. Nidon hagane kapor nadu ki paranong tray jom kasnom ki belum ki rambanong ki tukar jom ki state committee nanta nidon langru hangde ringka bat ki bahayin ki pasam ki mena ki misam ki handan ki para ki kini ki jom ki Victoria naga bata ban pekuburom yegi ya kan ka burom ka bagi lahora ya ka snong ya ka pur kumulong ya ka tongri boy ba ke jela mehlani ki sasisin nagalang jong snong yong kubleshbun naga bata kan ka burom ka bagi lahora but ni buru ya ka jigerman kumpati lo snong mentan Bapinsa participate la netin session benta haga World Arm Wrestling Championship Nagaland Jongshnong ngin kerku ngin kerro yapi ngin kickbox kirro yapi bapin onra ya kapuro partna aero ya jikula balada pin onra ya kada kapuro banlong ka World Championship Nagaland Jongshnong ngin sepenbe program ko bahe ada jamet
kene ka sin ke baneko kabana kalian jong kesno rikat berkekur niyo akan jamet ban pukuk purom lane ban prihan purom naga benta ke joki snobelong kubule shibut ia ke purom kapapilora ia ke yeksa kalalong ka jiksarong ia ime ipanin kong kibalakha ia pi syakri perkai ba pinlong ka sama kaparora ia kanam ba pinlong purom nikong ia ke kerteng kapapi ime ipa ila aipi kumpulan mene ka kerteng ke joki Victoria di Kermen bahkan di kerteng kan long ke kerteng kapan pau ontang hagari boy haga Megalia Henry kan long ke kerteng kapan ni India ke joki kan itu ini kata kini kijeng angmur kapagidon nagalian jong kesnong jadi tanggu ipat nakren daga jingil kumulman pada keju kupor kumurang basno babim day bandon pat ia kecing serong nalapunong pagkini sinjam kebanikong kapapi kajingai lenti kejopi dewan ai pagkicing serong kan lam yangi kemau ba apagi participate ikido ki events ide bandon kajing sore hakmat nengkong lada kacing sarong kandon hakmat jongi totiu bangin nongla abad kenjo syakatong di bangin kenjo syaki clear jong anam nidai berlong parabor kibas ngore bakin mau balapidon hakadong lo kecaka bu nengkong yaublei hakmat bu nengkong yaublei hakmat pendam niada deh kacing doai pan yu kapor bila banile persya ya ki balo ki bawan ya berpusoy di agi cimut ki cimpaka agi cinga lenti ina bania ki cingem ko bersama teng sibon ki cimputsoy ngin hap bani kendo tetang da kabor beliau kujungi di nama de nama kata dongkam bat pendam bila de ki cindua bu ya play ma ba la da play kontra kimelenti ba pinang kiu na ko we ke karan sya ko we pa Pilolong kencing sorok, tumbolong, ia ke kur, ia ke yeng kesap, ia ke senong. Pilolong ru kencing sorok, minta ia ke ne ke dong ke time beri ke jungi ke dong ripoy. Ba ke celah me kali aku kan se itu ini di nagalian jong senong yang idon penong kuble sibut sa sisempat na pataga ne ke purong ke bapilong ra. Ba nagalian jong senong ni perpau ia kecengai kuble ke kerpang ia ikon Margaret Pathau ibelong ikon si jopi ibelong ru ke jo por ko ke kemi berkanban ke jopi ka baju ai bon ka baju ai mixem jopi bapin ngeu tanagla jo snong ni ai ru ke cikit por ke dunia ni ia ikon Margaret Pathau bagi nanyo ia kamet ka bokoi ke bokia but iman don ru ia ke mixem kapan ai ya kejinggi kai ya ki sama jong ka dong ka thain rihoi ka bi ke joni bagi nangi shimta hagene ka jile ka spot hanan bagi nangla banwandra ya ka nam ke burong ya ka slong ka thau ya ka pur ka chai ya ka district rihoi ke joni bagi ka jilla meghalaya ke joni tigi ru ya ka jingerman Bashisin kesini, jala Meghalaya kejuni, kan don haka history, jom dari India, bansai, ya di dong elaka sport, antang haka arm wrestling, ini sosalong, pada kalian kejusnong ilanami kisama, hagi sports ibaper, events ibaper, minta kesini, idoni ke Victoria nongsi, nagalian kejusnong haka nika sedang berada di layok dan buku burong ya ki katu kene ki sama sindran ki ba shimta hada amuthai taekwondo di kata kene ki jing sorong ya ka shlom bejogi ai bagini ki jinga lemti bejogi dan long be jing ko nikong ya pi ni agini sini ki bo nangi ki samla hadin mengila pendat dia cimpule Yemla banyo ia rekam kejam. Ai begini ke
ka jingtrai ka pipi dam nanta kan long ka jingkerpu ka kersan ya ka jingem ka jampi bugim dai bansyanya hagi gam sarkar hande ka sport hagi isi ka dai ka wini kilat ka kamai ka pangila banyang halar jong ikjan kada mar kata sasisen nak lang jong isong ngam nangyong sapra ba nangyay minor pen yai practice bapinangyo ban ke yaw so jong jingyo ko long dei ba di ar nong sili bro secretary jong unit nong thumai jong i bornong sili ba minta bisi minta haga national level lasai bisi minta haga Asian championship bisi minta ru kumulong haga world championship batuk tak terjadi ni community ba hin sapoi hadu kekerdan international level perhanta gamlong ke jingman ke jingsarong sasisin pa yani kekur yani profesional kung medyo nga nagdupo kami nagdupo ka apong dultare bakalit sa Desa Gujarat at nagdupo may silikang kagunta tingam la handa ay huyo play na marketing berkat ko pagkabaan kaji sungguh kalit sa nak malgrab kami sa koti na marketing kaji nga menti kajong bakapun kajong kapon syaku kani kalegal de kabalay pa kaji sungguh kajong nga kalong yaki ring ramba kibadon tilang man sinok tilang bat kini arpungut di players jong kami area o jong riboy jongi ba kira don bentalang kung iba khonghat itolong irang ba sinong jong ka usning propare iba chas marnal bat iba tensong setengah di bala sinok tilang di bala no senyang langkat parmila bat kaba khatu ke kaba kuat ai play kelong ya kafur nong sliver away bagi la pendon burom ya kafur gajonga bat ya kasnong ibar away kangata ku besibut do ya kadita takap tama sian mo kadun burom kabai burom ya kan ko jadi ini pa ya kur noksli no tumayu de kur noksli bro away ya kasnong katau bat ya kari hanggaling ko na kaya ko isu ya kaban ya suha hangne gido di rumah sinong juga sinong tumai ba masal losli besibon ya kasi berkat ke jopi isi memang juga sinong tumai nama kani ke jipu borong ke jongi hangal por kalau Afrika kawe ke jipu borong na kalian kapur losli no tumai muda ba hadin kata na kalian ke sinong no tumai pakai isi borok kowe apa kejeng dalam jo berupa senang kiro tidak dia kapan tentu borong terpa yang ini sama dengan tuan jogi ada jingjok turun borong di juga ada am wrestling championship kalau aku jerat nah kalian terkur apa yoi haki media haki YouTube ya kejingjok jok Victoria Noxli ada under 15 Am wrestling championship yang balong dengan nombak handi laga yang kedua ni lah kawarna yang lagi susah yang pelong yang pada ngipal dibuat juga kur bagi susah sokumen manioi maka nongjok kade katosa kajungi kakun kajungi kajat kakinja kajungi dan nama kita nama kajimah jong ke Victoria manyo dengan dia tunjuk nak kalian kakun isoy kablong dengan baju kupor congratulations Victoria Gosli bila orang ya kabulong ya ini kasam ya kantam ya kakun ya kasinong ba ya kajakan lokasi pernah ini ya jong ini nak kalian kakun ya ai kejing pop kejing brand jadi itu yang langsung yang yo yang kami tabakoi tabakia yang yo yang kata kejing start kejing sempang mangi itu pakai jingat kai kejong pi kali ini kerja sport kalau itu ada ambil sport kami kan kabot yang tidak dibuat dan dia kata kalau kita kamu masuk referee ready
Angkat ke alam kontrol mo. Yang akan nongol persya. Partiyo yang enam pun kata gold medalist. Yang orang yang akan tama siap Arctic Championship. Mulai dalam tapi pinangyo yang akan jenis nure. Nangyo yang akan mesin manpapu kimi ipa. Tolong tinong hikai ipa hanin nangkong Ang jengeng mo jompi, pinang kongo, nagi mama, nagi meit, nagi pait, nana, yang iki pini jom kakur, rokoy, kamtam pinang kongo yo blay mo, nama ba, tugi kun bistan mangyay angkat mo blay, wai jengeng tu, wai jengeng jom, ay jengeng mo jengeng nyitip, awa piyo kaneng kanam burong, tu gold medalist kami bosok. Haban niya tigilti gibae, let's see, kilay kursyal bisnya mi wamenswa. Dan Ray pimpak boy saya kata kata. Dan Ray kata jikor sang gedong pi. Lagi yang terisitong gedong pi kejing yang syak gedong pi kejing ngek gedong pi bapidon halong jom ba. Hakoi kesini dan sario yang kata tamak siap. Kalau sisa kum tak orang sisa. Jadi sokongan nama kata kata kako. Keep up, keep going ahead, march forward. Dengan hentai. Bila yo isu ya kita mah prepare. Ha kejing lek kai gedong pi. Idon ka jika men kakur paling baju pi tinang yo shoot medal gold medal ontang ha national championship dan lewat ke international mo mengikut perpisahan mo ya ka ri dia ada jongi haki wepa ki championship kala kolong ka Asia championship juga arm wrestling kala kolong juga international arm wrestling championship punta ke world championship punta ke dikit kok kikit yang gitu, tapi nak berkiu susu, sekitar jom tanam untuk keburung, nak kemana, aying dasar bikin kipa, mana kemana, kekur, berkas dong, kerja beneruhi,